Rasa manang digita salung na dibaga sa tikyon. Songanima di hamuna hela nami dohot buru nami nang songanima dilay nami dohot iboto nami di saluhut nama di pinopan ni sirajan yang buru nami raja sibolon mang na pinopan na punta na sa nagabi sirajan ya baton molo tung songonope tupani dekke na boy terpatu bahami dekke na mokmok dekke simudururu dekke tio dekke sahat na pihak di atas ni pingga pasu marapukon idana las ida sipai lohot mangasi matong amatan nomor 2 di bata lohot madihamu patsarian las ma pamatamu na mangaton jala tumokmok na mahamuna mempersaulihon tumurururu nama dihamuna patsangotan na panggabian parorasa tupakon na mata nomor 2 di bata dapat masongon hata di situ tua nama dokko di hata ni deke asaraka mabulung ni boti sosok do anggo bulung di palia dalam hami hula-hula muna mereka tapubulan nama kolit si jamal di tangan nami do pina sesadia Jepang masongon hata di situ tua nama dokko asa tahun di Galilea mapat jalanan si Simon Petrus debatado se lewat tua mama sumasu matu hata Jesus sa solo tinogutu wontian ubasatami dekke si mundur dekke nama mokon saat maita namar hula-hula boru luhut tupangga biasa tu kahora satu tong matong diramoti Tuhan matu tu di horas mata jalan mah pasal tami mah tu hula-hula nami anak tuari memang nggak usah ngajak kami lah kami itu tahu tuh orang sang buku 10 dulu aleh holat tolu ada botat jadi baru mau bayar diho abere rodo kami akka tulangmu terlumui mah diho bere kubur boleh tung sesope tulangmu nyodon ini bottom nyodon akan tulangmu deh alana berkebetulan do orang sehat tulangmu sambil mah tahu di bagas tami yang tah kasabuin terus sehat di mana jadi roh kami tulangmu alau boto kami amunung majalo paso-paso pardong asarepion saat joroni Tuhani marhitina posona jadi huwak kami di son nolas ni roh nami nama ngadobi pesta monon ima iddahan nalas doh dekke simudurur na di atas ni pinggap paso asang iya mak masuk-masuk mamata nomor 2 di bata di ulut tadi bahasa darion di atas ni iddahan nalas las marohani dagingmu las madoh rohani parton diomu di son dekke simudurur doh dekke nagajang asang dia matutu mangudur honana kom mangudur hoboru diamu gajang barita gabe gajang barita horas bigon nami akka tulangmu do na tulangmu di akka tano parserakani jadi bolutuk songoni bebere na boy terpasat tami dekke las marohamuna dohonom masono natan na dotu nama dokko sititi sigopa kolang-kolang maparahuna otik sesadia berekke na boy terpasat ni tulangmu amat tare batama na manggohi paso-pasona jalang ma pasahat kami mah tutulang kami raja isi baju rombongan tulang malas siro ado kami di bawah tikyo ima dinang madalo pasu-pasu pasari beo makin beri nami buru nami nasyak kami tulang muna martangyan do dua nomor 2 di batas yang dia madawa hatan itu nama dok balik baga bila tidak botabuan hari ini beri do buru nami juga biasa terus sekali uruan asa tubuh lelak tubuh sikuru mayu di buru batua dua buru mamu do kamu nau tong satu nasa buru batua Bahkan juga saat tikul luwak kami dosa rombongan tulangmu imai dan alas do dekke namok dekke sikio tio las ma bagamu mangaton tujuh nama pascaria do pada ini bujulan narion mangudur anak mangudur boru mau sada bujulan narion ima tanyang ni tulang mutung songoni pena bu terpatu kami terbuang kami di bawah saat luta di bawah tikio do naima so katanya dua sama dok titina tino mama urung kulit di rumah tuk songono pena bu di bawah kami rombongan tulangmu ima idana do dekke namok masuk-masuk matu hatta nomor 2 di batalam tugudang nama teman malam binasuna horas madihita bata jalan ngabere terburuta pasahat kami mah Sonima diang gidoli nang sonima didongas saboltok sitoku terlumumi ma dihamu dongat tubuh nami jadi semua di mati hamuna hula-hula nami akka tulang nami saluhutna hula-hula si majuta tulang sinurat raja nami alamat jalo unu dekke mulat doh kami siap hula-hula nami terlumumi ma dihamuna hula-hula nami pasahat kami jabar doh hula-hula nami obat tupangere disuhut jala ala jabar bangun ya do podo raja pasahat tamin ma hamuna raja nami hamuma nagawi pasangapon yakadong at tubumuna hula-hula nami sarana narjupang muna di tonga-tonga ni guaton kasoni ma pangidon nami ay dia nak kaning Mr. Gultum jadi mau hamu tu jolo
Tugyo kamu kawa-kawa muna. Songo jojo pinggir panganan, ulu panganan di tulus songko armido itu tulus doroha kalau roro doa mula tu hita FBI no sorot pe torot na gudang na hali alai beren manon anggaran de FBI taisi menutup songoni pe leku aroro nami mewakili FBI kami mengilu tulai tingkatkan pergaulan. Pagwahon dusroha nomor 32 nomor botok. Iro lambang kanto. Asa si jalan las roha berarti mari Tuhan. Menuntut sahoni pe. Arami si duanta. Ba lai boto lai rai. Anggarani. Jadi ope si Titi masih gopa hulung nes di rumah. Menuntut sahoni pe anggaran nami biai. Bah, setelah tambah nama masa-masa kita sambutlah.
Sahali. Gotlas ni rohita marhite dulota ime dinang ojak majalo pemasun-masun pardongan para saribeon ima boru nami nahot may nagabi boru muna bere muna nagabi hilanami dapat songan ata di situ itu nama dokon asa tapak na do tajong na rijintahi do gogona sadama parjonjong tatunjual yang narion natabe asing-asing bargana jala di batak kesedo di atas puntas jolo-jolo tubuh asa tabung ngaboras ni salak sangurdo ang ngaboras binasa hamatok tulang sen paranak habina magabi hula-hula jadi asa tunggu surobata dina kufar solo kami sinamot di murid tanah gudangi las rohan nami jala lang kulit kolak kami mempersaudoni jala ido nagabi patanggol pertuturan tadi bagas atikyon mulo adong dia kaulaun gabi sisadatai tas sadurdot maradopor raja ni amang buruta mula tusong pe tubana rubana naboy tarpatu bahami sak kami ang gidulu muna marga tapu bolon marhite raja ni amang buruta marga simbolon mamasung-asung matong amatan na martua di bata asaraka mabulim di boti sosok ang bulung di palian dalahami ang gidulu muna marga tapu bolon na magkoli si jaman di tangan nami do binasa sadia asa titim manatino ba ni golak ko suasabet pangarawna o tik sadia binaboy tarpasatan di bagasat tigol di tabay Tuhan maguk pasu-pasuna. Jaluinang mah jaluinang. Sibuti mahal. Ada orang sohu untuk kata kata yonon. Lepas tabi main taruang bugil akikan tongno pinaparna burna bihang. Nakai bisa dia tongno pinaparna burung. Diderani ba mas merupakan ahuli maya deh. Biasa emang orang di bulan ini yang aku tahu di orang-orang ini. Jadi mau lihat tema apa nasi doli? Ada orang kata pada hari ini dua-dua nama dohok do bagasi mal hok di bulan-bulannya. Baru ni sepedi ala beri dah hok di bulan-bulannya. Imanuain ipola ni dia haromu nama dapat kami apa nasi dolimu ima tulang ni helamu. Ada orang suha belateon apa nasi doli asal udok doa tato kena kota. Jadi soal lima nang dihoy itu burtak pugulun. Kopar suha pada tulak yani mana burung dia beri alat beri naon di burung tulangga. Ala di muka di bagas sadarion. Tangga orang burtak pugulun beho itu. Katong beho bagian di burung 5 juta. Burung nami. Kopar suha pada tulak yani nang tuh tak rumoy bereng. Nong mapala tulangmu di sugadami do bagas na tohato kamu mana bagas tulang mo de. Oh, do tulang. Jadi soni na lang diho ito ngatung. Sadaroham laho mangalugaw pardo nga saribeon do ibere nabi apa di bagas na pasong. Martangyang dohan dohan tanah martua de bata. Asa tugang dia di pasarakot doang pasu-pasuna. Dapot akan ngedotuan mando berita mo bagabi na kinabotabuan. Hari ini baru berenang bilo gabi sama dokter Marsi Pauluan. Asa taki main na tuktualan galinggang main na gagalegi. Na pinikang ulau di berenang di Borunawi. Saya itu maara partai ulang par dobor par mas doh paremi. Asa pinati hujur maulul udabian. Tu dia berenang di Borunawi mengalakasan hujur jumat tok dia kabar saulian. Semua lima para sidoli. Apalagi bahasa tikion nang pinasa muna. Tuhami titik bebas ya titik maraku di ulang tawaran di bawah tikyo. Nak tujuan nyari ope. Sehingga sada marohata, sada songodayon dan dua songodayon tua. Nang dia kaulaun, molo marulaw mayu tukoy ta sarang tujuan narion. Di hamu ulaun, mangihu mahami sa puri. Nang songoni ay marulaun, mangihu matok kamu sa puri. Nabatari daon nang marapara hinoni kita. Mamuka di ulot tadi hari sadarion. Sayang kimatong daw hagan na doon naman daw balik tagagabi na tinabatabuan. Arin tanah baru na marapara dulu gabi asa mau tong masih dulu asa ope apara dulu dina aku dalam kami ima deba sian sinamo di baru tamar hidup di timaraku siak kami apara dulu muna marga 5 juta aras rohanami dorong nai matong songkaran dua nama dok asa bago manggo nama hatu dulu manggo nama rubian orang semua kami apara dulu muna marga 10 juta nama jalo juga dana matong dia muna apara dulu nami marga tapulus dari nama ngalia asa saat solo saat itu betul-betul 300 tahun mayat tong dilutang bulan di laku dalam kami
Ima dewa sa sinamami boruta mara hidup timarakuk dua tikyo sama to kita luhuna tukang gabiat tu bararasan harap tong ma di basu baruka silo bori masya kami apa hiung na bagas juta Amang raja setari maida dia soli beda setari di habuna oh tangan tu pesta hujan darah tu pesta wujud biar memilih bunga ulu behar dohot pandor mata potong kamu tulang di pengol nalai pesahatan cinti mana kupon nara tujuh yang muda kalian Allah ulung nama satu ulung di segala sudah di dalam hati sebaraku di bawah hata pasu-pasu terkini haudura baik percabulan lele saya koi baru ditulang boleh sepedi alam